Dobrodošli na otvaranje još jednog projekta Grupe Kobra. Nismo ni sanjali da će mala grupa ljudi koja se okupila 2007. godine opstati ovoliko dugo, sve vreme aktivno delujući u svojoj lokalnoj zajednici. Uprkos mnogim preprekama, uspeli smo da se izborimo za svoje ciljeve i da ih ostvarimo tokom ove 4 godine, bez obzira na sve okolnosti i turbulentnog okruženja u kome se nalazimo. I mi smo uspeli da od neformalne grupe izrastemo udruženje građana Grupa Kobra, koje je od februara ove godine i zvanično, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje. Ponosni smo na svoj dosadašnji rad i srećni smo što smo uspeli da utičemo na sve meštane naših sela da promene svoje poglede koje se odnose na zaštitu životne sredine, proaktivno delovanje i aktivizam. Zadovoljni smo jer smo uspeli da pozicioniramo sebe kao pokretačku snagu koja inspiriše sve ljude oko nas da se aktivno uključuju u rešavanje problema svoje lokalne zajednice. Povod zbog kojeg smo se danas okupili je otvaranje internet centra, a zatvaranje projekta budi i ti deo mreže. Ovom prilikom ćemo se zahvaliti svima koji su postali deo mreže. Inače, ovaj projekat je deo programa Filantropija koju sprovodi Balkanski fond za lokalne inicijative iz Beograda i VIA Češka fondacija. Nakon 3 iscrpna seminara koja su se bavila problematikom prikupljanja sredstava i strateškim planiranjem, članovi grupe, pored članova još 15 udruženja, stekli su znanje i veštine iz ove oblasti i imali priliku da to primene u praksi. Sad prikupljen novac, Balkanski fond i VIA su duplirali, a mi smo prikupili 300.000 dinara od pojedinaca i preduzeća, i to putem kampanje od vrata do vrata u Donjoj Trnavi i Donjoj Tuponici, humanitarne žurke u Nišu i Donjoj Tuponici, ulične akcije, humanitarne manifestacije u školi, slanjem uplatnica mailovima većinom korporacija, obilaskom preduzeća i banaka, humanitarnim koktelom i drugim akcijama koje smo sprovodili. Rezultat svega ovoga je internet centar koji danas otvaramo, a uskoro kreću i obuke za rad na računaru, korišćenje interneta i pisanje CV-a. Oni nas podržavaju bukvalno od samog početka i za njih gotovo smo sigurni da su čuli svi meštani Donje Tuponice i Donje Trnave, ali i šire, jer su zastupljeni svuda, a najviše u malim lokalnim zajednicama. Oni su tu uvek i ne samo kada su donacije u pitanju, već i saveti, razmjena ideja i druženje. Pozivamo Kseniju Graovac, predstavnicu Balkanskog fonda za lokalne inicijative iz Beograda, da izađe, primi zahvalnicu i obrati nam se. Veliko je uzbuđenje biti danas ovde i ogromno zadovoljstvo. Ja sam se stvarno ježila još na početku ovog predivnog studenta. Samo da napomenem, hvala na zahvalnici, hvala na cveću, hvala na pažnji, ali Pacif je bio samo jedan mali točak u ovoj ogromnoj mašineriji fantastičnog aktivizma i neverovatnog uspeha koje je ova grupa postigla. Kad pomislim da su u pitanju ljudi koji su se prvo neformalno organizovali, a tek sada registrovali, ovo su ogromni uspesi. I mogu vam reći da čak i među vama sada ima nekih udruženja koji su tek ušli u proces prikupljanja, morat će mnogo da se potrude da dostignu ono što su Kobra radile za ove 4 godine. I ja šaljem svima jedan ogroman pozdrav od Balkanskog fonda za lokalne inicijative. Ovaj program stvarno pruža toliko mnogo ljudima koji rade na njemu, jer često prisustvujemo ovim neverovatnim rezultatima. I jedan veliki pozdrav posebno od Irine Ljubić, dame koja je na neki način Bacifu otkrila grupu Kobre i s kojom smo zajedno svi mi upoznali ono što vi radite i što svi meštani ovde rade, i budite sigurni da nastavljamo da vas podržavamo dok god to vi budete želeli. Hvala mnogo.